Hello football lovers, welcome back to Boroland Express. Today I'm going to explore the final match of All India Jehelau Baliram Boro Gold Cup Football Championship 2023. And the exciting final match will be played between Udalguri Sporting Club versus Sonapur Nolbari. White jersey is Udalguri Sporting Club. And the yellow jersey is Sonapur Nolbari. You can see here many audience are coming to enjoy the exciting football final match today. Many dignitaries leaders of Boroland territorial region are coming here to encourage our young football players. Now let's enjoy the match. बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय खम्बा ब्रह्म डिबेटिं सेक्रेटारि रमेन रामसियारि सेक्रेटारि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय जोंनि गेजेराव सफैनो हादों बिनुद दैमारि मोनसे समनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिबेटिं सेक्रेटारि बिथांखौ आं खावलायबाय जे उनाव जोंनि आलासि बिथांमोनखौ सिनायथि होफिनगोन Mundur.
हाफ टाइम जाबाय स्करा जानानै दङ उदालगुरि 0 आरो सनापुर नलबारि 0 जोंहा मोननैबो गोख्रों दोलोआ गेलेनायनि उनाव फिथाइया लाथिख' जाथ'नानै दङ बे समाव जोङो Kita anggrek gila. Kita anggrek gila. Direct kick मोनबाय नलबारिया फाउल जादोंमोन साबायखर बावहरनाय थाबाय गल जाबाय दायो स्करा जानानै दङ सनापुर
Sonapur Nolbari 1 आरो Udalguri 0. Sonapur Nolbari आरोबाव गलसे सोबाय दायो स्करा जानानै दङ Sonapur Nolbari 2 आरो Udalguri 0. Penalti kick मोनबाय उदालगुरियाबो हेन्डबल जादों हेन्डबल जादोंमोन दायो डाइरेक्ट किक उदालगुरियाबो जोंनो मोनसिगोन पेनाल्टी किक नलबारिनि प्लेयारा सासे रेड कार्ड जाबाय Udalguriयाबो गलसे सोबाय दायो स्करा जाबाय Udalguri 1 आरो Nolbari 2. Udalguri 2 आरो Nolbari 2 जोबोद एक्साइटिं जादों स्करा लेभेल जाबाय Dahai berjang. Hai, sila ni dan baju memang tu. Match जोब्बाय draw थाबाय गासैनिफ्रा दङ Udalguri 2 आरो Sonapur Nolbari 2 दायो टाइ ब्रेकार नुनो मोनसिगोन 90 सो देरहायो गल जायासै दाबो स्करा 0-0 जानानै दङ गल जाबाय दायो स्करा जानानै दङ Sonapur Nolbari 1 आरो Udalguri 0 गल दायो स्करा जानानै दङ Sonapur Nolbari 1 आरो Udalguri 1 गल जायासै दायो स्करा जानानै दङ Nolbari 1 आरो Udalguri 1 गल जाबाय दायो स्करा जानानै दङ Nolbari 1 आरो Udalguri 2 गल जायासै दायो Udalguriया देरहानानै दङ
गल जायासै गल जाबाय उदालगुरिया देरहाबाय चेम्पियन जानो हाबाय उदालगुरिया बालिराम बर' गल्ड काप फुटबल चेम्पियनशिपनि चेम्पियन जानो हाबाय उदालगुरि स्पर्टिं क्लाबा A big congratulations to Udalguri Sporting Club. Yeah, Udalguri! Udalguri! Second half of 2 goal খাই আছিল প্ৰেছাৰ হৈছিল না বহুত প্ৰেছাৰ আছিলে গেমত যেহেতু আমি যোৱাকালি কামবেক কৰিছোঁ সো সেইকাৰণে আমি এটা কনফিডেন্ট আছিলে যে আমি আজি কামবেক কৰিম আৰু আজিও সেকেন্ড হাফত 2 গোল খাই আছিল প্ৰেছাৰটো কেনেকা আছিল প্ৰেছাৰটো বহুত প্ৰেছাৰ হৈ আছিলে কিন্তু এটা হোপ আছিলে যে আমিও আকৌ স্কোৰ বেক কৰিম বুলি লাষ্টত যাই সেইটোৱে হ'ল 20 মিনিটছত ৰিটাৰ্ণ কৰিছে স্কোৰটো লেভেল কৰিব পাৰিছে কেনেকা লাগিছে এতিয়া বহুত ভাল লাগিলে এটা হোপ আছিলে যে আমি ফাইনেলটো যেনেকা হ'লে জিকিম আৰু আমাৰ সবে আপোনাৰ 100% এফৰ্ট দিলে এইটো কাৰণে স্কোৰ হ'ল আৰু লাষ্টত যাই টাইম এখনত জিকিব मोननैबो टीमनि प्लेयार्सफोरखौ फैनो खावलायबाय खेलाটো যোৱাবাৰ নিচিনাই হৈ গৈছে টাইব্ৰেকাৰত জিতিছে প্লেয়াৰ্ছসকলক ইয়াতে আহি পালে বহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলো আমাৰ কাৰ্যসূচী বঁটা বিতৰণ কাৰ্যসূচী আছে গতিকে সকলোকে প্লেয়াৰ্ছ আৰু মেনেজাৰসকলক ইয়াতে আহি उदालगुरिनि कन्डिशनार निबे एके मोनसे फाइनालाव जेरैमोन दिनै फाइनालाव बेबायदियानो बेनिफ्राय प्रेसारा बोरैमोन दिनै एसे गिथावनासिमोन बे जोंनि स्ट्रेटेजिमोन बिथांमोननि कन्डिशना एकेमोन सेमि फाइनालावबो एके फाइनालावबो एके दिनैबो बिथांमोना ट्राइब्रेकाराव देरहानो हाबाय बेयाव जोङो गासै जोङो ट्रफिजों लोगोसे जोंनि जि आरो जोंनि टुर्नामेन्ट कमिटिनि चेयारमेनजों लोगोसे वर्किं चेयारमेन आरो गासैबो बिबानगिरि बिथांमोना जोबोर